Rainbow Mizo channel clear to te chibai ule voin hi December ni khat ania kan video masalama khan ni zanlama Arizona state a public hearing nei ani thuka kan soitoa thuthar in kalnu in thedar ania chiangkuang deuh zokin soi kan han tumdon ani US election boina hi athukin aril hlein hriata hearing an nei zo nuwa Arizona state hian election result hi uncertified tatho aniti te soi auma the political insider chuan Arizona state a hian nizana state a mipuin rural tura anthan chua lawmaker tenen Trump legal team te hian hearing an nei don mek lain Arizona state governor Republican party mi Doug Ducey le state attorney Mark Novich tele secretary of state Kathy Hobbs he hearing hi ngak lovin Arizona election result hi uncertified ta an pathum hian ming an sign nan thlap ani hetianga an chet chan hi thilthui tak awma soivek don chuan kan video athui don lutuka the Associated Press chuan ama khan state capital Phoenix a public hearing hi nei turin ruaman ania formal taka hearing nei andua Mase Republican Party chungkwa amingai House Speaker le Senate President ten andau dala anrem tilo toa Mase Nizar Khan Republican lawmaker tahian US Constitution bechanin annor hawangin Arizona State khopui ber Phoenix a hian public hearing hi nei anita tho ani hetatranga langchu Republican chunga Trump malak na hi Dodal anom ti chiang takin alang ani tichuan hetianga US Constitution manga Dodal tu te an ne nuwa hian Arizona Republican Senator Pakwatanen hearing hi nei ani tani the political insider chuan hetia hearing nei ani la hian state result hi kansaita governor secretary of state le attorney te hian anlo nem nget mi boka Arizona state a in thannachu declaring tlak ania mi puite point an thria Joe Biden hian nena achangdai to anitin state governor hian apuanga Arizona election system engkim hi karingto ka diktakle fel takin kalpui ani atia secretary of state Kathy Hobbs ipo hian election rin helna neya hetia malak na hi apomlauti asoya fel takle diktakin Arizona hian election hi kalpui ania vote fello engma awmlo ani atibok tiangchu an ngai dan ania wangin Arizona state election result hi anlo nem nget certified mi mainin the political insider chuan antarlang ani mase hearing hi tluang takin kalpui ani zuya vote diklo awm dan tamtak soilan ania kan video masa kan soitong khanin hearing an nei lai laifa lawen tu te chuan kan thawanga kota mi puitam tak pungkhomin vote diklo chu hai chok ngai turin Arizona senator tahi anlo aw khum na sahlea laifa pechok tu NTD chuan mi sang ni velai helai building pon lama hian mi pui an pungkhomani antia mi pui hi antam hlea an chevelai hi ron focus telrang hanibok tichuan Rudy Giuliani le Jenna Ellis tachuan vote diklo awm dan le voting machine chu internet kaltlangin state thranga thunjom vek ani zia ansoya projector mangin entir ania finfiana po thuhretu te atangin anaya internet mangin election day November ni thum akhan state thranga Dominion voting machine mang tachu thunjomin an khoiching pen theidan thlengin hrilfia ania heibaka hian an thuhretu poll watcher tele midang dang nen atanga finfiana an neite an pholang boka senator te hian uluk takin zona tamtak an zota chu a finfiana nen Trump legal team lam hian an chhop chuak zelbok ani tichuan heng zongjong an nei hun chung hi arei hlea an thu soi zongjong kan ron soilang vek seng lawa atlang puichau kan han lakhom ani tichuan hearing azawa Arizona state legislator te hian thuthar andron nei ngala an hearing nei tur program akal mek laya an state election result certified to chu nuk kirvek turin thutluk na an siama
US Constitution in asoyangin election result hi certified turin house panhia thunei na pek kania chuwangin result nem he sa to hi nukirvek aniang antia hemi tur hian seneda thutkhom angaya lower house an thutkhom angai boka ta hian thutlukna an siam ngai dona darkar somni palichung emo a thailo chuan darkar somli pariat chungin Arizona State Electoral College vote som pakhat hi hold back vek aniang antibok henem ngena phuachop hi kan release don lawa kan kuta thunei na pek kan nia thil dik tak finfia ani ma chuan hubbe ani dona engkim finfia ani ma chu kan kuta thunei na pek ani angin nukir ngal aniang state senate le lower house pass ani rolin malak ngal ani don ani tin reporter tenhena anshil ngal bok ani Trump legal team te thil soile entir zongjong kha paljama ngoi bosan ngot chi ani lauti an soibok chuwangin Arizona state final result anti chua uk to kha nukir ani dona official 10 uncertified ringota Joe Biden chakjok angin annem ngeta mase khoyama athen mahin kha result kha an nukir ngal don ti antiama thudik finfia phot antum don ani nizana an hearing a hian resolution chu an siam hala ma se danang taka pom turin senate le house soiho angai don ani ti kha lo hretelila an tlai lo hram tura beisai phot maila he resolution an siam hal chan po hi Arizona state result hi an do dalani ti anti chianna ania thutlukna an siam hal awang hian secretary of state emo attorney emo Governor point an thu ngai changlo chuan an release ngam tolawang dan kala chetna ani to dona chu lawmaker ta hian an hrechiang viawin alang ama kha chuan Pennsylvania khan nakina thutlukna kan siamang tin an khara khata kha chuan hearing kha an lo ngai chang ani ma se Arizona hian lovin an tlan chia tiang main hearing thu chuak po ngakman lovin an lo certify ta wangin hearing nei na hmuna hian thutlukna siam ngal ani melani hearing nei lai le azo che hian kut an beng durdura Trump supporter le legal team lamte anlom hle ani hearing hi tongtrai in bultran ania lal tongtrai na manga an chunjam nuwa hearing hi nei tran ania hearing zo hian tongtrai na mangin kharle ani bok ani heti lai hian tu te thil ti nge ti chu a hriat lawa NTD hian Sydney Powell malak mek na kong dal tur lian tak athleng le boka evidence poi mol tuk ruk bawani tin anron soya hei Trump legal team ta tan po thil poi thaivek ani donin alang bok Sydney Powell chuan Fox Business nena akhil danin an lawsuit file ta chu fin fiana ti chiat ani lo nan Trump legal team ami Linwood chuan Georgia hian lawsuit dang a file Judge Timothy C. Button chuan County Pathum kan video masalama kan soilanto Cobb County, Gwinnett County le Cherokee County ate chau hian khuwa khir turin apuanga Georgia pumpuya Dominion voting machine ta chu ansul nu tire ani lonan veng him turin lawsuit dang file le ani hatia thilro pui tak ti turin kan kalpui meka circuit som pakhat na chu finfia thaimain kanin peivek toa January tha hatang to khan software code danglam taka siam Dominion call hi lei haloni toa internet a thunjom thain ro manvek ania tuinemo avot kha midang tuzo kemo vota dason thain call hi design ani atia mase voin khan about thu andong nin asoyani hemi chungchang hi Fox Business in Lodops tonight ti program an mantrina Monday jan khan Sydney Powell hian asoya Monday jan chu voin chun Mizorama kan man mek lai kha ania he server thon ani thu puan ani hun hi alareilo ani Sydney Powell hian Georgia Fulton County an evidence nei thatak jingami Dominion khole internet anjomna server lodong tu chu thon ania abawani atia court orderin ven him tura thuchua an siam nuwa hetiang thil athleng thai hi mak ati thu asoibok News Now Fox te
Fox Business te hi Fox News peng pakhat ania viewer an nga na pakhat ani ome Powell hian tuna hian khoya nge aom tipo an khriat to lo thu a hril tel boka a interview hi era pek chu ania mi puitam takin anena USA abikin Georgia boruak aso sang tran viewin an soi ani heng kholte veng him tur hian Sunday zan khan court order ti chuanon ania mase an veng him zo ta chuang lo niin alang Georgia Fulton hi he county chunga vote chirna mun pui ber ania Sydney Powell hian Fox Business anchor Lodops nena asoi zel dan chuan Fulton Center hian mi pakhat lutin server hi athona software then khat po replace ani atia an software man hi an thak thleng daya software dang an lo install nin asoyani software an khoi danglama server hardware an thak danglam boka hei hian omzia anayani Sydney Powell hian Dominion call hi alo suta khan internet nen thunjom thaiturin hardware le software te design vek ani thu a thelut kha ania Fulton County vote chirna mun pui ber ami hetianga achingpen ani chuan alo sut kha en fianghal ni se chuan thudik highland ani main arin oma kotin ati khotlai thin hi a boi thak na lai niin alanga Dominion voting machine ta hi mundanga po ahim lo thairang to maya Sydney Powell hian Georgia le Michigan a lawsuit thar a file bel le niin Depok Times lamchuan antarang bok ani engpo ni se county pakhat chau ami an khoi hi ania chui chuak du ni se chui chu harsalo tak tur niin alanga a lawsuit thar hi enge ani puanzar ani lowa rindan tambera chuan Fulton County a vote counting center veng him tu tele na thok tu telaka thu buai asiam sakdon ani anringa tin Dominion khol dang zong po ven him na thajok angen anring bok ani ole khati zong kha tuntrumatan chuan nile phot sela thuthar in kalang reng deu om nuala wangin zona kandong nuala in zona te chan pa in thuthar ani thoboka video hi kanron buat sai ani Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar in longai changzel don nia